Siti di ogie angka bahasa tak maka da guru ko anak loloy. Biasa yang kali ngar ko pasatau matoh. Maka da guru ko anak loloy. Kaya sama guru ko anak loloy itu 4 maknanya. Nomor Siti iya pada kita masam pajang. Aja no ko pasam pajangin apa ki maka da we beli si saja de yolona. Ah iya tu ampai ko tatongi melo masam pajang. 2-3 tau pandrita mapak guru ngangi maka da atta usak ki jolok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Napa ta baca ku langsung. Iya tu Fatihah Nabi tak makada itu bisa digunakan diniatkan apa saja yang penting kebaikan. Iya ro Fatihah iya ko baraka na melo taala akadaki bi barakatil Fatihah. Iya ko mukjizat na melo taala akadaki bi mukjizatil Fatihah. Iya ko karamah na melo taala akan makan aja anak ke na betta makura-kura doang itu doang ini peko cewek doang ya tamelo ma ko masa paja sunnah ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maksud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Satu. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah syukur ki maraja lori pong Allah Subhanahu wa taala. Pamase nenia akamase tepak telu aga-aga napake dali kiki pong Allah taala. Jadi iya kotoma bicara let yang asalamakang maka siddi agaga paralu malada isukuruki nareko terjaga ki oko ilalanna dicengi itu yang paling pokok. Nasabah mega mo tahu tepak bu tapi deni aling acan ningangati untuk melakukan kebaikan. Narima kona naro papedali maraja nalingi pong Allah Ta'ala adalah iman. Iya perlu syukur kilada. Tomau pa nasaba Allah langange oku ilalanda agama itu iya ku tanam mano. Jadi naku tanam mana tu matu kusuri munri. Jadi atu datu dangat aku ilala masigi mako mapengajian mapananungan untuk kebaikan insyaallah itu barakah lupa. Jadi mestina memang oku ilalanna atu tunggal linota angka waktu memang ipasadia untuk betul-betul ipakai guna loko agamana pong Allah Ta'ala. Angka tau pandrita pahami wi makada yang paling pokok si tongannya itu adalah niat. Paling pokok. Jadi iya ko angka jama-jamang mesti ipasanre lokomana ngi agama. Iya. Jadi usahakan ngi roja pakasiwiang ngi agaga ipigau yokolino ipasanre lokomana ngi agama. Maka dapat ko carana ipasan reloko agama ko pa jama-jamang iris sangi maka dia ya jama-jamange tujuannya kemana? Apa ia tu mati tanah yangi polekenroy kau gunakan untuk apa? Jadi apoleangan nasi dia gaga ia kuarampara kaya ku tenang kenri pole mulolongang halala moga. Yang kedua kau gunakan untuk apa? Mau pakai gune untuk aga. Ina tu nak kada tahu pandrita mesti angka umuruk mau pakai untuk paling tidak mendengarkan ceramah. Deto nak kada lau pamasigi itu mangkali ceramah
namo komi HP tak iputar HP we na to mangkalinga ceramah itu waktu istimewa istilahnya. Nasaba ipakai gunai untuk matuntu pak disengang. Jadi pakai gunai waktu untuk lomas sempajang. Ia kong kadalik nalengi pong Allah Ta'ala mago kilalan na agamae nasuro ki sukuru nasabaya tu tau sukuru etalu na pigau nomor si di Mario marennu atinna pada tu ga tau sukuru de na Mario atinna ya kong katau de na Mario matenang atinna ko makade sukuru ka ai ka pau-pau mi tu iya jadi ya senge sukuru tau tenang atinna tau manyamang iya iya sapaya tu ko to makada na Mario iya koto Mario loko pong Allah Ta'ala bicarogi na bersarapnya bersyukur. Ya kui pak bicarogi Mario marennu lori pong Allah Ta'ala. Aga ipurio ranu lori pong Allah Ta'ala papedalle iya angkai nalengi. Nah iya naro jadi iya naro yasa bersyukur. Apa iya tiasa ngesukuru nomor si di atia jolo. Nah iya ko makanja muite toli-toli manyamakini nawai toli Mario marennu atina tidak pernah merasa kekurangan. Ya Pak DJ tu nang katau dia tu ga kau tahu kura waramparanna. Dia ga istilahnya kura dalekna. Genap itu na lebih. Papenat dingim itu to 5 cipi. Nah, yana tu ampai ko angka tahu to 5 cipi papenat dina. Ya sange macipi mas pada ko makada samanna je de na genap mi tahu. De na genap waramparanna. Ayana tu namanya tahu mapikiri malah saulu. Angka tu agak jeruk papatana arak istilahnya ko to makada papata pas-pasan na arak tanyahat desa. Tapi berdasarkan kajian agama makadai arak aja mu pusingi wi masa depanmu nasabab po Allah Ta'ala maturoi. Yang kedua aja to mu pusingi dalekmu nasabak de pamujaji na patentu memang ipong Allah Ta'ala. Jadi tapi kangi di Yerome kay pikiri gitu aga yan remaja kamu garo yano sangadi aja jadi tawakal yana tunang ka istilahnya di itu siti di ogie angka bahasa tak makada guru ko oko anak loloy biasa yang kalinga ko pasatau matoh maka daa guru ko uko anak loloy. Eke kaya sama guru ko anak loloy itu 4 maknanya. Nomor sidi ia tu anak loloy denang kanilau andre tapi dia coba menangis. Dia tu nang kana lolo maka dah mau kak makan tadi anak lolo tu maka dia mau kak makan. Betul kan ya ro anak loloy ro ia na teri tapake tu makna ya agiro maliwasang ikapa. Jadi sepertilah bayi. Ketika ada sesuatu cukup menangis kepada Allah. Ya ia narona satu pandita maka dah ia muas sempajan na muat dalari mereni na loko pong Allah Ta'ala aja na kalau ko rupa tahu apa ia ko tahu ti podang utatamba itu susah itambah itu ni susah na tahu apa ia je tu tahu pak ia ko podang cica wat di mau patu kongka kakura ke istilahnya kongka meloki bantu ia ko napa cica tu podang de tau patu nano na bantu moki ia nagan anak kedua mamula ditu mapikiri makadan itu kasih itu ia nagan nak katallu dia nak kadang kasih makadan situ dia mana mengingi gitu ia gan nak kapa lihat situ bahasa anak mesak mani makadan tuli di mana tegare jadi ya ko puang Allah Ta'ala de jadi makade tau pandita pada ko anak loloy setiap kebutuhanmu kau hadapkan diri kepada Allah dengan menangis. Nah sepuang Allah Ta'ala agak membutuhkan. Naisang jadi makadai ajak na mucurite aku padamu rupa tahu. Anak-anak kecil itu bayi itu dia tu anak loloy dia nang nak bicara. Tapi setiap tangisannya orang tuanya akan datang. Makir jadi makadai tau pandita itu makna pertama. Yang kedua, ia tu anak loloy, ia ko mapat diiteri, ia ko mario micawa. Ia tu teh ko matau maraja mandari de. Angka tu tau micawa pedi.
Gitu. Bisa-bisa micawa mapadi tapi micawa na subui. Ya ko nak lolo itu de seikhlas mungkin, sejujur mungkin. Ya ko mapadi teri. Ya ko mario micawa, makiro. Jadi seperti itulah dalam kehidupan. Ketika engkau dalam keadaan susah, silahkan menangis kepada Allah. Ketika engkau dalam keadaan senang, maka tersenyumlah. Dan orang ia tekong katau mario marennu atinna na ilaudong malomo dale na tu. Masusay papena din na tayo nilaudong malomo tu ipaturong at ko pong Allah Ta'ala. Jadi dua tu tahu sukuruki manyama papena dinge ilaudongi malomo tu tarima pak dongange. Nakan naki musibah ya rega angka pacoba moloiki nama rajisa dipakalinonge ilaudotoki tak buka tu pintu na lagi. Jadi ya tidi oko salangnya Pak Bu lelewali marioki to mangilau mana satu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid ya ko musukuruki papedal yang keweleku tambah ya ko iya ko de musukuruki sangi pacalaku masarro jadi sitongan itu ko agama aja na to makada masus sapi na pamilau dok de namo kong kadale ayeuna nah ya angka pak karona nacet kang apa bahar maka dan kepakutana tentang ayo sana mandrase baru ya mak baca dong iya angka makutana jadi dia mereka sampai kangi maka dia tu ampai magi ni suruh ki sukuru apa ia tu tahu sukuru tambah ya dalek nah iya aja tak dareke tapi ia tu tahu angkai masuk saya betongan namoloi masalah teko milau dongi itarima todonna itu kere jadi dua tu na jancengi pong Allah Ta'ala angin lau ko riwat tu manyamenge angin lau toki riwat tu masusata dua-duanya pintu langit terbuka bahkan angka kohat desa ena rampe orang yang teraniaya semesangnya orang teraniaya nagau bawangi tawe na deni rule mewai loh nagau bawangi na paujaki tawe na petan naki tawe yulle samewai aga komani tapi to mamako iya ko makoiro tak buka tu pintu na langi usaha kang ita pakai gunai milodong aja nih balas ya ro cacian na tawe jadi kong katau caci maki ki ang katau paujaki aja tabalas sih nasabak sitongan na ya tu alamat ya sange alamat tanrah na bukarangi pong Allah Ta'ala pintun na langina melo ina reko milodongi apa orang yang teraniaya itu tembus doanya apa ia kode na paujaki tede na teraniaya dene terima pak dongangi jadi untuk supaya terima idota angkalalanna diarahkan supaya kita teraniaya apa ia tu pak dongengnya maka dia tahu pandrita pak hakiki itu kopat tareka tak tumpu pitu napa mabasa tembus tak tumpu pi ya kong kamu payon rile ko depa ya me ko taleponi de naga pakuraga pintu langit itu sudah terbuka apa namo nabi makoto ite gere watunna ilallun Nabi Musa oko Fir'aun ia kosoro i lau monri pasukan masabbu mana samate apa tau cek dek na tau masabbu lalungi ia ko layolo i tasi lung ia ko lupa i matetoi soro i matetoi kak de naga pakuraga ko makiro to pa ya tu di ko akal taulina to makada naga nanti pigau ya ko to lupa to mate na labu ko tasiehe tasi longe de gaga to rewa to mate to apa angkai musuh pole monri masabu palalungi napai makada na Musa jolo wangilo ko pokku ya na tu ampai suruh mak bampangi tongkana edo i makade guru takali siden ring almarhum aga hubungan na tongka si bawa tasi palimpa lagi pakai dia memati apalagi ko tongka kan
Tapi makade to pandete kasupuni. Oko manupong Allah Ta'ala mak bosewa. Nabi Musa kak dia naga pakuraga untuk makuraga makada lolos. Kini angka mau palalang. Dia pernah pampang itongka. Jadi makade to pandete taneji ero tongka esitongan nah. Sabak miro. Patulun na puang Allah Ta'ala hakikinna. Jadi makumatu itu ini. Iya kong kadi oko kanto tasit di juta. Nato milau dalle. Nato makada mo pa. Iya ko de gaga dalle. Nga po ginang kamu adi ko si di juta. Kan kamu pa yun risandre to. Tapi iya ko de nagaga dui. Ang kanya na may milau pa kamaja. Ang katonya gagay may waja. Na de sisa gaga dui. De to gagay taja makadang kabot di pabawa dui. Oko nito tambus pak dongang. Iya ko masussa ni makoto de nagawat dion rima pasandre alan iwajenne na to masampaja sunnah hajja don rakang na patumilaw dong oko ki ilalan na sampajangi mangilaw na sabak de nagapakuraga iyo po kung kamo pamakadain kabisa resak kunala yano de panawajai kamo pa de panatalap po pak dongang ito pa kamo pa yon risandre makada de iya rumato law singa iyo po ko de nagaga insyaallah tembus itu. Jadi ya tu nonri ya tembus pak dongangnya na rekode naga yonri la haula wala quwata illa billah. Mak bos sewa. Nah iya tu anak mako tu anak loloe. Itulah pelajaran ketiga. Iya tu anak loloe. Angka gano pakulena. De gaga tu paling aliman nami kedo. Aje nami de gaga nonri de nole makan meka makan de mala wairino maga de gaga. Tapi karena napai teri, napai gora, napai maga, orang tuanya akan datang. Makumati itu puang Allah Ta'ala lauri atan. Berserah diri ki. Yo poko macigau ki. Maka dade kamu pawon rileko. Iya tu. Jadi marjimo pai tarima pak dongang. Hampir semua nabi. Nabi Ibrahim. Tegere, ya guru mana ngigare? Nabi Ibrahim. Waktu na melo ya lempar tamu kopi. Napat si di kampo tau pasipulu ngajuan nasuang maka tasak di kosi di kampo cit di aga jero tania kabupaten cit di pada di Makada Sulawesi Selatan pasipulu ngaju ko lapangannya untuk itu Nabi Ibrahim tapi dia kena susah apa iro Nabi Ibrahim tau makanja abu sewana loko pong Allah Ta'ala ipatuni apie akak dia tu gamak lemparangi ipas sadia ngami aga jasane pada petak patatongang nyaju napa yale pada tu pada kesane pada tojange ni suruh mendre koro napa ya lemparang apa dia gaga tau mulai macayo kopi pak mempelai jadi ya lemparang iya na tu melona ya lempar Nabi Ibrahim ina malasaulu malaikat apa dia namang kana masusah Nabi Ibrahim maka melo itu no dia nangkah nasabak to lima kanjai keyakinan na loko pong Allah Ta'ala. Iya na to na pole malaikat makada. Muisamo gaje ro Ibrahim makada melo ko ituno. Makada Nabi Ibrahim wisam. Nang kana to api tuwe. Na pura meman niputus ka makada ya me ituno. Yang kato ni to ala ipake madempar makada malaikat mapit de milaw do. Mapit de mangilaw. Wadi ko bantu. Makada Nabi Ibrahim ni gay ko. Nah saya na malaikat na utus upong Allah Ta'ala matoro i anginge si ba matoro ibu si malaikat pangatoro bosi si ba pangatoro angin maka da ilaw mo kolori pong Allah Ta'ala lau bantu ko Nabi Ibrahim lau paturung ibu si lau wator ibu si na turun na patde ropi atau upapoli anginge na lutuman anginge rojuero supaya patde pinah aga nasa Nabi Ibrahim na podangi malaikat maka da kenro ko mangilaw kenro ko mala bantua maka de malaikat ko pong Allah Ta'ala maka de Nabi Ibrahim iya ko kuy pong Allah Ta'ala melo ko mangilaw aja nah iya palangsung coba kare aja na nai ko pake iya palangsung namo ya misam matoy ko pong Allah Ta'ala maga sianan kay ko pan rasa-rasa itu kare ina tu nakare guru ta kali sidendreng iya ro Nabi Ibrahim onro tanre na tawakalna namo malaikat dia tu me pake namo malaikat dia tu me pake jadi soro ni malaikat
Melo niat lempar Nabi Ibrahim, yana tu nak baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Iya, jadi hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yaro nak baca alena pangulutan Nabi Ibrahim. Maka dari puang Allah Ta'ala, we ataku iya pe na renungan. Magi na yau bahase, melo ka pasandre loku jama-jamata. Yai di pak galunge. Yanang kamu payon risandre milau dong. Sebelum milau dong, marak jimo patu tembus. Pak darah makoto. Jama-jama tapi ya kode naga yon risandre mabos sewa tongan lo ri pong Allah Ta'ala. Ite gere komandre balawoi. Aga pakuragata. To maka na mak dacu balawoi, ang kamu payon risandre to. Ite gere kadai racungi balawoi, ang kamu pati yon risandre. Ang kamu paracu balaw. Yan tunang kataw pandrita maka aja mo racungi. Tapi denro le perangi di kuyero makala mak dacu balaw. Nasang aja mo racungi magay degaga agaga nanre olok-olok kolebo na yatanebe kecuali semuanya menjadi sedekah di sisi Allah. Wah, maraji-rajingero. Nanre balawo sina to makade pasidekaro. Iya, maraji-rajing makade pasidekah. Isidekai balawo. Wah, maraji-rajing. Tapi ya ko igat tangin lawlala pamahamangi pede lawlalangi masuk ke dalam ang kami mato jawabannya maka dia rolo kolo enau tusukong Allah Ta'ala hanya untuk mencari rezekinya. Nah iya tu balawe dia nak galung dia nak galung balawe ya dia ko asidi mak galung na lomandre andre na memang itu kan kok bahasa tawakal nanya. Deto sina mungki balawe lomandre nareko anupu najagai pong Allah Ta'ala. Jadi aja pada makade pada upalete cede pada kotobe masampajang aja tak kada meka mewai setange de tulai meka mewai belisi ai de tulai na 5 pitu sabu itu maka siwet dega namo malaikat angkat tangan tu. Jadi aku maka perangang maka jagoan dia tu le kali ibalisi tapi tak coba gare niga matoro iya niga non iya na ibalisi na tuliang kamaloliswe ilauki perlindungan hukum puang Allah Ta'ala sebelum masempajang pada kong kaasu masekang asumi mana lolo ya ko makalaki ay meka mewai wadi sapakalaki tapi mak daradarai. Betul kan? Ia kode na pur tatak kisigan rusuk. Tapi ia kota podangi pun nana. Maka dah ketaniwi jo semua sakiranya jolok meka lalu. Dia nak ganggu gitu. Mako mati itu iblisi. Mako mati itu setangi. Ia na tomelo mas sampajang illau alin rungang yo kopong Allah Ta'ala supaya dia nak ganggu ki. Aja tak kada meka mewai de sipan rasa-rasa togang maka de setange ya tari rita ke jago iya pasti na ganggu ki yo pokok ki pong Allah Ta'ala milau alin rungang telo no ko pong Allah Ta'ala kama komiro pada niyo nak maka de kong katau angka sunna masakang podangi punana nak kataniwi sunna jolo na pakilalo dena naganggui apa ya komeki malaga si bawa wadi sepakala ki tapi mapat dito ki itu ka makiro jadi ya kotome mas sempajang tomilau alin rungan lalo kopong Allah Ta'ala supaya dia naganggu ki setange kotomelo matanang ilau alin rungan ya kopong Allah Ta'ala supaya iya ro gaga itanange dia na solangi olok-olok aja nan repi balau tak kedeman re balau sebelumnya iya pada kutu masam pajang aja lo ko pasam pajangin apa ki makan we belisi saja de yolona iya na tu ampai ko tatongi melo masam pajang 2 tau pandrita mapak gurongangi makada atta usak ki jolo auzubillahi minasyaitonir rajim napa ta baca kulon surat binas iya pura yero baca ni ayat kursi
Pure baca ayat kursi pakanjaki angolon na ati lori pong Allah Ta'ala. Napaki kata bere. Jadi ilau alin rungan memangi angkato sebelum makan dek. Ia ko tudangi na pura nama sampaja sunnah. Na baca ni ayat kursi. Napa mata usa. Napa na baca kurang surat binas. Itu kurang surat binas malikin nas ilahin nas min syarri rasulillah alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi tabaca ya ro atau ayat kursi dibaca. Jadi tujuanna min lau alin rungangi lau ripong Allah Ta'ala supaya dia nagagu ki seta koto mas sempajang. Pada matiro nak koto mema tanang aga-aga mi tanang illau alin rungangi lau kupong Allah Ta'ala supaya ro agaga itanange dena solangi olok-kolok maka solangi. Iya tu kodongi nanre dongi asewe de to tu nasiaga nanre apa mabicu mi de to na bawa pante dongi itu tapi ko manre untuk nanre tapi aku memang kasolang dia na me paja tu pokokna namo yaga ko mai de to kang ide nati pante tapi na capuri ci di galung balawe makoto iya ko balawe untuk nanre mi bawang palinga dua to mi nanre tu na maso taman yo ko gorok na mamako tapi aku memang kasolan namo si diheto de to na ganna makiro pada mati ko to melo joka aja nako palalang napa ki milau do sebelum joka. Jadi sebelum menghadapi sesuatu ko memang itu milau aja na itang ngapa ki makada Allah puange kata maka ni pamulai mana meki manre bismillah ki aja na to mampadiwat tapan apa to makada Allah puange napai mai mampadiwat taman ni itu gerehe. Jadi makomana tu iya nah online taman ako makada iya ro tau pandrita riolo napa guru masyarakat tak melakukan dua hal. Nomor sit dia komelo ko mapamula baca do salama ko. Itu na komelo inno galung ito ang agaja istilah na to mataril mapalili. Ya ko pak galur riolo na pahamo pe ko na monri de na pahang. Ya sange mapalili de na langsung akatalumi na pacan ne. Ano na papisaw ni. Mapamula mi. Jadi na pamulai iya ko mapamulai tu mak baca dongi jolo. Iya ko nadupai asena matu mak baca dosi. Iya ro sebelum no ya sengi pak dongeng asalamakang supaya wedding salama matu jama-jamanna. Iya tosi ko nadupai itu syukuran. Jadi supaya mak baraka iya ro papedale na pong Allah Ta'ala. Nah sabak dua tu pak dongeng. Ilau doko sebelum mu pamulai supaya salamai ia kumudupa ni papedale na po Allah Ta'ala bersyukurlah kepada Allah. Yan na to nang kaya sa baca dong si baru. Itu. Jadi tajama ya ro tanya bida ya tu syukuran sana. Iyo pomidi madari pak bicara ogi lokosandro macera aga sana. Acera ase aja takkada macera akadaki syukuran. Tapi aja nih sapui darah apa iya tuh darah najis sih. Jadi akadaki syukuran. Jadi agi-agi syukuruki. Carana teh syukuru tuh papenat dinna mario marenuh. Yang kedua napasu sakana. Konagan kan sakka ya kodena kan sakka pasidakana. Yan na to termasuk pas sidakah kopo imatul lilau bolata baca yero milau dongengi napa taling ampelo tapi tatari isa aja nampelo bawang itu tatari isa mesti lurus kak jolo iya. Magina pui mayoli nasaba iya ro pui ma pasti mas sempajang no dega aga ima tu dia na sempajang napa niya tu imangi tata on time sempajana tepat waktu pa alena pimpingi dia tu nak kada pui ma jolo matu pi dia tu na sempajang yo pokoknya imang di mo pa makada sempajang lorona tate dua menina panajamah
Iya ko imang ite de patu na batay nang kako masigi. Jadi tahu malelam maka siwing tahu macawe ko po Allah Taala. Aye. Jadi ako tahu malelam maka siwing na tahu macawe malomo itarima donna. Yan na to ampay pu ima yoli mak baca. Paangkato tu tahu tanya pu ima noli tahu dia na sampaja noli mak baca. Ali na tamadong. Magani. Menunggu ko macam mo mak baca. Yang kedua, aga je na baca na pangolong mi alena mi milau dong na pangolong ngi tanra asukuru katalori pong Allah Taala. Ya jupa satoki di pu imang tatanai tawe komeki ma baca dong. Aja tagan rusuk bawangi. Tatanai maka da baca dong aga ye maka dewe baca doa selama syukuran syukuran dalam rangka agah maka da tomandre sebaru pu imang alhamdulillah tapangolo ni namo iya tu manu emelo gere na pakoto tu to panditeriolo komelo ima gere manu yana tu nakada mu poloke ge nyawana yana tu maknana maka da mu poloke ge nyawana tanya ya tu nyawana manu ya kutanang betuangan na agami na sanna tahu nak gere manu ya ku maka dewo memang resukuru man resebaru ni akan ni iya gagawe pakasiwian na lori pong Allah Taala digunakan sebagai kesyukuran dalam rangka man resebaru niat na ya roh napa ku mak bismillah napa mu gere manu na roh nak mu paloke ge nyawana apa aga katana manu ini gere apa itanay mana ko tumatu mamu gere ro manu maka dai pakai sebagai tanda kesyukuran kepada Allah ipakai guna tuh jadi tolok kolo tapi aja mota bicara korot tudang maka dah ya sudah ya aja mau tak bicara tudang maka dah ko manu igere ko melo ko ipake man resukuru angkero yanu na dupa sene de to na koro de nia kabami makado sebagai tanda kesyukurannya na sabak dupai ase dini ayam disembeli untuk ibadah kepada Allah maka itu pada mau ikut masjid kah mako mana mije itu tomak dar angka gaga metanang tanya kang untuk aga pakai gunai salah niat kamaki apa niat emi tunon roy Pak angka tu tahu masam pejaduhan sabang angka minran na melo na waja. Itu cucuk mato. Angka tu tahu masam pajang. Pak angka mi calon matuan nah. Melo ya tahu makanja wakaroi pasam pajang ya calon matu kue peje malomo itarima. Itu kan makiro. Ima dupa-dupa. Termasuk nya nae. Maka dia tu kue di ioli ki mak baca dong. Ilo dong nya salamakan maka akan dibaca. Makuye. Namo sitogan na suratul Fatihah mi. Namo Fatihah mi tu. Cuma makadami tau pandrita makanya ko pak dong atu na megayga. Yan atu nang kabaca Fatihah. Qul huwallahu akatallu qul subrabil falak qul subrabin nas. Kemudian alif lam mim sampai humul muflihun. Kemudian ayat kursi. Purayero ta'ala ni pak dongang assalamualaikum Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam baca napa doa syukur pura ya romatu tatutuk ni Fatihah aga patutuk na Fatihah iya ko idi itu biasa makadabami bi barakatil Fatihah itu angkat tu makada bisirril Fatihah ikan sir ya kumaka di barakatil Fatihah berarti barakah. Maka dari itu pandrita pak hikmah sebagian juga dari tariqah mengatakan iya tu Fatihah Nabi tak makada itu bisa digunakan diniatkan apa saja yang penting kebaikan. Iya ro Fatihah iya ko barakah na melo taala akadaki bi barakatil Fatihah. Iya ko mukjizat na melo taala akadaki di mukjizatil Fatihah. Iya ko karamah na melo taala akadaki di karamatil Fatihah. Iya ko pakburana melo taala akadaki bi syifail Fatihah.
Jadi ya ko Fatihah ta baca ko wae na melo iburai ananae aja na barakana akadaki bisyifail Fatihah. Pak Burana. Iya. Angkat tau gabu manangi. Ini mani bawang ha. Komeki gabu manangi. Bi barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifail Fatihah, bi sirril Fatihah, al-Fatihah. Nalamanang. Jadi ya ko angkat tau malengi wae tasur nasuro ki dongi, maka data dongi cek dia ala Pak Bura tilawi syifa bi syifail Fatihah. Iya. Jadi dek tu na sirupa. Yang tu nak kada aga muniakan. Aja tak kada bami di Al-Fatihah. Itu angka. Tapi maka dewi sapa basara ibu ustaz bicara giban ni. Akada bani wilawi pu barakatna suratul Fatihah. Baca ni wilawi pun barakat Pak Burana suratul Fatihah. Wilawi mukjizatna suratul Fatihah. Wilawi akaramakanna suratul Fatihah. Makir. Jadi itu bisa dipakai. Jadi di mana? Angkat tu pagabu manang ya ko yalai Pak Bura bisifat. Ia ko marajing oleh di luar jangkauan akadaki bi mukjizatil Fatihah. Ia ko melo ipamule gagai akadaki bi barakatil Fatihah. Barakatna. Ia naro pu imam. Ia ko mak baca iro napura na baca. Inlau dongang engkat tuan rena palenna sebagai tanda kesyukurannya. Sebab magai hairul mal ar-rijalun soleh. Si kanjak-kanjak ne waramparang harta yang digunakan oleh orang soleh. Apa ia kupui mata lengam palo talisar yang palo pasidakah. Dena mungkin liang agasanne data nalo dena mungkin liang kupong putih itu dena mungkin maporkas dena mungkin kupui mata leng. Jadi pasti na pakai guna ko decenge. Iya na tu ampai maka orang soleh itu bansana guru mengaji sidakai imang kate doja na mungkin namo ya tu makandang imang mama rajito tapi iya mo ita makoko ang kanay mama kandang ang kanay mawita tulilo bola rondang makandang angka pasan na guru ta kay Jadur Rahman Ambodale maka guru ta kay Jadur Rahman Ambodale pakai sipa iya semuh pasang sederhana itu pakai sipa iya semuh na kaya si pakai sipa asange iya ro asam madake ku idi ipake sipa jabatange maka da madake ku dipake sipa kaya sang iya ko imako asipa imako iya ko pasikola ko asipa pasikola ko kaya sipa na pasikola iya tu pasikola mak guru ya nang ka pasikola dia nak guru tanya pasikola iya tu iya tahu kalasim iya tu iya jadi iya ko nak sikola ko guru ko iya ko ima ko asipa ima ko ya na tu nak guru ta aja tu lima solara poncolo sigaru te ko tu bola rondangi ko ima ko jagai wijok kamu jagai pandanganmu na iya nama kerajing apa namo imange makoko mati to itu agak berat. Tapi bahasanya pu imat tadi menyama Pak Dena HP lebak pu imat di selama ni apa ya tu HP lebak pu imam mai ga dosana ya kotak kalau mu dia tak ketani HP lebak pu imam aja nah HP bicu nah itu supaya Dena terganggu makiro kemudian irona upasangangi makada ilau dongangi 5 tu barakana kata maka depan didoakan orang soleh harta yang kita miliki dimakan oleh orang soleh mensedekahi orang soleh kemudian yang keempat agah ya kodeni terima dona pu imang detona baraka ya rialengi paling tidak rumah kita didatangi oleh orang soleh di mau pak tu boleh na reko purenin reki imang itu tahu madeceng karena di situ juga malaikat mendoakan iya tu onrong onre masih kiri makanya nonre pu imang apa iya je tu baca donge dasarna nabita yolio ku Ibnu Abbas lo bolana ni palena kanganre
Si sanay palin na kanganre Nabi tadi na langsung nanre na podang Ibnu Abbas maka da musida kai ka andre melo ka milau doang ko jallo ka nga onrong kenro onro wat diwonri mas sempajang maka ditunjukkanlah di sudut rumahnya Ibnu Abbas maka Nabi sholat sunat di situ dengan mendoakan Ibnu Abbas. Jadi itu baca doa salama ipu imang sitonganlah mas sempaja sunat ki oko bolana tolowi baca don tapi kan ini deni pakai ya roto. Iya, apa dena gaga do tembus langsung kecuali dalam sholat. Jadi aku kilalan na sampajang hilau doang si betu ya tuh. Ayo pui di imata dena na sampajang dena na yari pake. Kaya kapale langsung paman hilau doang. Nah, jajiro nabitan hilau doang Ibnu Abbas na sabai hidangkan makanan sebagai ucapan terima kasih na nabita mas sampaja sunnai ukur bulan Ibnu Abbas di dalam sholatnya itu Nabi mendoakan Ibnu Abbas. Jadi ya dasarna baca doa salamair gitu. Tapi dena tu dah masuk ka baca ngidon de mas sampaja sunnah. Makanya ialah dua di puimang. Ialah dua. Ia koto pura mas sampaja puimang tilau doa ngemana ngisinin na anak kampota. Napa salama. Jadi okui lalana sampaja sunnah puimang sujud terakhir tilau doa ngemana ngisinin na pa kampung ko pasetangah he. Na ipasalama ko po ang Allah Ta'ala simpuya dali na ipabelay pole lasalasay ipatanang atutungan na ilaw dongi yan na roti ilaw dongang jadi koloki bolana baca doang tinggal kita berdoa dia tak sampai sunnah. Pak ya komeki mas sampaya tu marepatungang itu deh ya ko 10 tahun mundang ya ka 10 mas sampajang na paniliwa repana yo po kumakada iya na masampajan ni apa makometotu kepala desa ustaz camat imam mestinya ajak na tinro na rekode ni lodongang ya anak kampung na ya to situ koi di mapunai pesantren anak sekolah dena to matinro na rekode na pura ilodongang jadi tanggungan tak ya to sidi to matoe ajak tatinro na rekodeti lodongang iwijatta. Mako mana tuh? Si sambu manang ya tuh no. Kira-kira lakaye agdi ketanggungan tak bayine si bawa anak ti lodongang. Indo anak suami ti lodongang. Jadi tanggung jawab itu no. Mato ko sorimon rin kay pertanggung jawabkan. Maka dapura mo lodongang. Pak dongat iya na tuh dakwa paling malemah donge. No? Dia nagagacau ya tuh, tapi itu juga senjata. Jadi kita melangitkan doa. Pada nak tamakan aja nak ke nak beta. Makura-kura doang itu. Doang ini. Peko cerek doangi ya tamelo ma ko masampaja sunnah ki. Tapatami o ko suju pacapurata ya tu anak tatilau dong. Aja na lepakang ilillah. Tapangolo ko pong Allah Ta'ala. Tapi tapakanja kitoi bate tak milodong. Pak Megato tu tau milodong salah-salah, kaya salah-salah milodongi tapi carana milodong salai. Kelakay na Pak Joka tengah bani. Sana milodong nasa puang, pero kasih lakay kutuli Pak Joka. Macina ka kasih kumonroy boleh dia nakalalo, nakan nastaro lakay na. Dia nakalalo. Itu dia to kan nakajoka-joka. Wakade malaikat pakai nestaro supaya dia nakalawlaw. Iya jadi to kini makun remi lodo salah dokam. Maka nakamaki aja nakalawlaw lakai ko aja nakajoka-jokam nakan nestaro mudupai. Itu kuncinya. Jadi aja akadaki talingi ecanding ngati non roko boleh. Iya aja tak kedepo tapon kasih lakai ko boleh aja nakajoka-joka. Nakan nastaro mudupai na palo na sama nagmalase kasi lakay ko nakan nastaro hakadi malaikat nay ko mato makan aja nakalawlo nay yemento ko yan ade nakan nastaro kajo-kajo mo pa. Iya jadi itu kuncinya. Kemudian upasangnya yan narona jadi yero kotoman rese baru sakka na jolo tapasu ya nasu na sakka tapacura ni pasidak kay monrina yan naro kutundang ipu imang
Iya ko de na mampu imata tisangi makade madodo-dodo je kasipa kalinon na imang de gaga usahana le talengi sakka waditu. Karena dia masuk fakir atau miskin. Iya. Jajitannya kedudukannya sebagai imam nialeng, tapi kedudukannya sebagai fakir atau miskin. Iya. Waditale napa ni ko pui matale tu mak baraka maka de je ga zaman maka njak lalu je pak kene meki masih di dito pasi tangange. Maka da sini na pak galunge na pak nania kami matoh ko meki matanang meki mak gugu maka dia ko salama ya se ku pemendre iye katawana pu i masih karung ni akada tan ando kami meni poda me meni kalepong tapas salamaka nga ya se ku aja nanri pak jajahe melo ka kasih maminasa ka malengi si karu pu i mak komendre iya ko 50 pak galung ko pasetangan 50 karuna dupa pu ima cicang maega di manya mana iya 50 karung iya na dito na ito si dia heto galuna masak mana si karu dito le sidak kay imata kaya makiro jadi macam nani pu ima dena nalaw magalu dena nalaw maga idi maninaw rusu anak tatatini law masigi na leda pangaji wi maka iya pemurus wi jamu agalo no iko iya pamilo dongi na salama milo do to pu ima puang aja kasih tapajo popole pakajaja de tu gata waku ya ko dan ribalao gitu jadi si sambu pak dongang itu itu pentingnya palai ko si ratu pak galu ko pasetagan na si ratu tu karuna dupa pu ima maga manang ka mana mako itu jadi itu lehe napa ni mak baraka tuh mak baraka pasti dekat ya ko dia tulis si karung sisi puto nah iya ne ko 50 ki itu berarti 20 na tu rua karung iya maga mana namanya ganina dupa ga makiro ini penting saya wasiatkan iya jadi mesti ada kesadaran tapa mulai wi ki buarangi daftar maka nani kami sidak kay pu imang itu ya saya kira iya no pangolongan aja no paliwang pak nasa bangke cara ko buloh nggak lanjut untuk acara Nahdlatul Ulama jadi iya mana kagawe mudah-mudahan iya saya kira jadi ya roman resukuru imak baca donge itu dianjurkan dalam agama demi nakada nabi tak baca doa kong kagago lupa maka dami sukuru ko jadi ero tau sukuru mega rupan cara na teh sukuru angka na pandre tawe angka banyak nah itu salah satunya adalah manasuki na payoli tawe manre pasidakah iya saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.